isa cia bilingi wa mauvo. Ninawekwa teo ni wethwa na muthenya wa kwa ilani wa thathatu wa matuko miongoli na thathatu mwini wa kana mwaka ni wangili miongoli na itano ninaokithia na naudho chatu manithie ndino wa mesa itu ya mauvo na ani kati wa mauvo alatu manengete uito ndini wa mesa itu ya mauvo. Alatu kumbanesie ni vamwe na Pope Francis kodiomo wa Vatican Square mathiko alama vikwa ni makilima enendi. Murkomen kuweta uvenani wa ithe kama saku otoa ya ua ni Nzangili gavana wa Vinya aiweta kukitana nasio. Mbai ya Mukamba kuwetwa yitalikandi ni wa uteti onakotuika utalo wayo ni munene. Enendi Mombasa kuteta kulia kuyanewa ni ngwatanio ya Raila na Ruto. bilingi wa mauvo. Nina udhochani tawabiti wa mwanyasharo ndindano wa kondethesi ya kunengelea mauvo kwanzia ya meko. Na tuyamelea mauvo maitunikana Pope Francis ni wadhumu wa Omonde St. Mary Major chathikila kivikitwe ni makilima enendi wamana atongo ikivadhukanyo kunenganenda ya siya modhiama iweta kana Pope anayimustalini wambe kuimia uumwe na mauvo Pope Francis oseleile mwanya mwaka wa 2015 itina wa Pope Benedict we 16 kutia wia vala withitwe mwanyani o miaka 10 na ele Joseph Kitheka na mauvo Misa mwanya ya kumaze mutongo mwene wa kanisa wa Katoliki ndiyo nde murutia za Mother Pope Francis ni atoiwo monde kanisa ni mwene wa St. Peter Square hila yi Vatican esanduku yi mwanya rai kuita mwi wa Pope ni sauvitwi novo wa kawaida ondo wenda na kumbi wa chuma muthemba wa zinc nikenda kuyikunika nionekie ya kuwa na kwetu alutali ni aume 14 anamekire suti nzio na sienu muthemba wa gloves mokoni isio kaingi kulilwe vuku muthemba wa Biblia kuna nyandeto ya Ngai hila onanyaikasia akristoni. Brethren, let us acknowledge our sins and prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries. Misa inela yevikito ni makilima ati imandini ya kikatoliki nitoiwe ni Cardinal Giovanni Battista ola nthini wotoboni wake umweti Pope Tamundu unendete ukwatania andu na vala onekala ayasia andu mailite akaki yao inditi ukuta nditila wonekie ta ukunengana kula kwe president wa nthi ya America ola yevikite cha thini chu Donald Trump kumanwa na maundu maingi ala maende kuma osoto ngwe wa nthi isu ya America na ula ni umwe kati wa ni ala mevikite. We are enlightened and guided by the passage of the gospel in which the very voice of Christ resounded, asking the first of the apostles, Peter, do you love me more than these? Peter's answer was prompt and sincere. Lord, you know everything. You know that I love you. Itina wa misa hii kuthela mwi wake ni mosi wengi na kukuana ngali kutoa wa vala wailite uthiumuwa vala kuana na valona wendi wake ula unatwika na tawaone nganite miaka 3 mithelu ula unanenganiwe kuma Vatican wandikitu matuku 29 mwi wa thanthatu mwaka wa 2022 ni waweti kana matuku make ewa maende na uthenge makuma nthi na wendi wake ni kana saitha atevo enda uthikwa uvathuka na vala alama motongo isie mathiumu itwe nawe enda uthiumu wa kanisa ni wa St. Maria Maggiore ila yembasirika vala enendi aingi meungamitenziani ni kumunenga ndai ya mwiso kavina nikala muyusu wende na uthami wavo otondo wawetie. Atongo yane kumanthi sike vathukanio yivo America, Kenya, France, Gabon, Germany na Poland. Ondo muna Prime Minister wa Britain na New Zealand kati wa angine mevikiti cha thini ki.
Itina wa mwi wa Pope kufika kanisani wa St. Maria Maggiore ila Basilica otondu wendegethetie ni wathiko wake mbithini ta kawaida ya kithio cha kanisa ya Katoliki uunguo sisi wa Cardinal Kelvin Farrell ulani weka melengo kwena na luka ya ndi isu ile maanisha ta mwandiki na mwi wa kinandu kuma ofisini wa Pope na ula kwena na mio ya Kikatoliki ni huwa elite ukwati ya maundu o the makanisa o mpaka ila kusa kwa Pope ngi mweu. Joseph Githangeli vote Vilingi wa Mavo Mutongoi TV. Minister Muvyani wa Mugo wa Nthini Kipchumba Murkomen easekana vya mwema andu meutumia maskwota kuwasaidhika kauntini ya Masaku. Ainena ndambukani yake ya methinye tatu kamba Murkomen ni wasekana nzangilisi ithitu esitumwa kuvena ene nthitheka uneni ulowa kwa tuambao ni gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti aiweta kanane uyovete kavyukuli kukitana na kida na limuongela na livotino. Muthani wakati tuomine ndambuka ya kivai lembetani ya Ukamba. Minister Kipchumba Murkomen ni waeleshekana thina munene ula wende na kwikumbila kaunti ya Masaku nengusanisio siitheka na muno kalikoni wa mavuko na isio ingi ila simevakani na wetekana veimwe seitonga ila ilikitu ni ulusani siende na kuthamia kuwa musieni wa Ilovi na kugakongea itheka Masaku. And the pressure that Machakos County gets from being part of the Nairobi metropolitan area has made it a very, sometimes a safe haven for criminals running away from the city of Nairobi. And particularly gangs that take over large tracts of land that exist in this area. We are, as you very well know, we have been dealing with squatter problems. And the squatter problem of Machakos is not squatters because there is historical land injustice. No. Most of the squatters that are giving us problems in Machakos is basically squatters that are procured and transported and paid to occupy private and public land with the intention of grabbing it in the end. Because these are gangs who are brought from different parts of the country, and these are squatters who are hired by the Mabwenyenye themselves, who are the actual land grabbers, but they want to use citizens to do that. We had successful removal of these squatters in bracket from the East Africa Portland's land. We still have challenges in many other properties around Machakos, particularly Machakos County. And part of the strategies we are going to listen to the public in this forum is how best we can be able to sort out this issue once and for all. Ni uneni ula kwa otomba uni gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ula waelesekana silikali nene unayone elite kuisha andu mwe alume thito maitume anzia siya mukato kukwata title deed undula ene miundesu methito mainya mamuno nuntaito deed isu sienewa andu alusani alame ukotume anzita ilete kuvena na miunda. Mashamba, I have made it very clear as the governor of Machakos, if someone has a genuine title deed, nobody akona right ya kuingia kwa shamba ya mtu. Hiyo nilikataa nikiwa MP na sasa niko governor, hiyo mimi nimekataa. Maneno ya watu kunyang'anya mashamba yao na wakona title deed genuine, hiyo bwana tusaidiane hiyo tuache. Na unasikia unaambiwa mtu anaenda kuchukua court order na hana hata makaratasi. Na anaenda hata kwa polisi asaidiwe afukuze mtu kwa shamba yule mtu akona title deed. We need to kill these things. Ni sisi hapa tu tutaua hiyo kitu. These fake title deeds are coming from huko. Sasa ni vizuri muangalie huko kwa lands. Ni kina nani hawa wanaenda kupatiana fake title deeds. Unakuta mtu Mavoko akona shamba yake. Mtu anaenda kupatiwa title deed fake juu ya shamba ya mtu mwingine. You know, it is very wrong. Ingi niwe na ngusanisio ila simevakani na kaunti Mutui ithinikiwa na metoke dawetekana kaunti ya Masaku nielito ikalete na mugo na kaunti ila ingi ene ngusanisio ila sivo niselete uminwa kwa metoke ila etonekana. Iya konza
Konza City. Hiyo Konza. Na unajua Makueni na sisi ni mandugu. Hatuna shida. But also it is good, and I know that is an IBC matter, na serikali na sisi tukae chini hiyo mipaka tumalizane nayo, because Machakos inataka ku earn revenue yake na Makueni inataka ku earn nini revenue. This is about revenue. Hatuchukiani kama binadamu, hapana. This is about resources, how we are going to share the resources, na zisheiwe tu kulingana na vile mipaka iko. They are our brothers, we can't fight them. All we want is an amicable solution so that we can all live in peace. Mane nandini wasika lusiki vadhukanyo ila siatwaiwa kuna nene ndi ulwa maundu mausesei ondu mwe na kuosa mavalua mavatata certificate, title deed na sindu ingi ile na maasya NND. Daniel Muonkela, Mutongo TV, kuma kauntini ya Masako. Kwa ivinda mbai ya mukamba ni yithitwe ya nthini wa map masavuni ma kiuteti na kiukwati nthini wa utongoi na siasa cia Kenya na kwema kutalika na kunengwa uitola wa ilite wa kimaendeleo. Unikuyana na Profesa Joseph Nzioki Musomi na muteti kuma Masinga ula inene kabina nekala ikomanite na ndongo isia isio cia kithioko na kiva Masinga ni waweta ovamwe na kwitha mbai ya mukamba italika kati wa mbai ila nene va Kenya ndithitwe ikwata uthukumi wa serikali tambai ila ingenzio kini wanenganengelekanyo ya ukamba wa Masinga eweta kita cha chodothetwe ni kwitha tongoi ala methitwe maisa kuwa mbunge ni kwitha matena woni kana vata wa mwenene nthini wa utongoi wo. Ben Mosao na Mauvoa. Kuyanana na Profesa Nzioki ni kanamba ya mukamba ni thitwe cha nthini wa mapu ya kiukwati na nthini wa masavu maki uteti utongoi wa siasa cia va Kenya. Mbai kuli uruandhi kuna mukolonia tanok ya imbo na ya industrious na ya adventurous ta mukamba mungwadeti akamba ati mumanda utredi Mombasa na caravans akamba ati mumai kitile ya mwendwa mundu muzomu kijua na mumai ya menjandolo jo mumai ya Jackson wa Mulinge na ndwengi ya ingi na mama na ndamesi na ila musumu wokieko maliandika barua maisi nimethi yemba imo very unique the Akamba community na yuki kuli ai nyokuwa la ndiyo tu yaba aya kamba oyuyu tena mbaina for example kana namba itatu kwa wingi Kenya ndio ambayo despise weza ile ya mukamba to kwenda ama ni acha ya Kenya no woga na mbungu so there is a problem. Profesa Joseph Nzioki weta vamana kwitha mbai ya mukamba italika kati wa mbai ila nene va Kenya ndithitwe ikwata uthukumi kuma kwi serikali tambai ila ingi na ila tu weta ngosi ya socio economic empowerment no lazima tuambie isilia hii jo tutona kuiempawata economically nikenda tukambia kumila katika mabu ya Kenya na tukambia utila eki ya Kenya kwisa kwithia hii tiutu wabandu katika periphery kwisa kwithia nitaruka kita hapo ito alas resources ya toa wakila bandu nitaruka kita hapo isolili kama baadaye tukeuga hii kwe anubeba Masinga kiti kametikilika mama na toimwe so ilengi ni political fasa kila ya katatu na politics chozo hiku kuna hapa every 5 years ainenga nengelekania ukamba wa Masinga Nzioki wera kita chothothetwe ni kwitha tongo yala methitwe maisa kuwa mbungeni akati kwitha matena woni kana vata wa mwene nthini wa utongo iwo yuko na ito ila watu wa mundu wiki katika National Assembly aenda wako na chao aka kuna chao kando na nzola zinavina zijana na yuko nduzu kenda mumutumete hii nikenda mukayo resources ya mage yokoi amwete ni mwana tatizo mika so ila tiundubana anuma mako mage yoko no lazima tisile muno ndu siasa sie mundu maingi no kuko watu kabuwa ngui yuko ai kwili na yuko leo manai kwa mundu kwenda utuma National Parliament 2027 na kenda mundu wa mugamba mwao uko na pasa kwa mundu na miaka 5 mpaka kilo chao vilingi
wa mauvo Mutongoi TV kuma va kauntini ya Masako. Nyenita wa Ben Mosau. Amwe maene the kauntini ya Mombasa metatakana wanaitina wa President William Ruto kukwatana na ndongo ya ODM Raila Odinga vaima walioku mavikite na kuoneka atio kwikala maivindwania maminista na handiki ya teneka inandi amia sekana yu Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndailite kusioka na itina zikayone siake sia kukitia kithila cha upresident kumeta na Kenya na Utongoi utailite ingini makule ndongoi ilembetani ya ukamba kwikithia kanani mamukwata mbao Mutongoi yu ni kana kwinu cha Utongoi ula wivosa kwa nini wangilili miongweli na Mwonza. Angelina Mose ni mwandikito mavo kuma kauntini ya Mombasa. Na NNDA kana kuma serikali ya Kenya kwanza lika Utongoini na kuwatia na Raila Odinga vaima walikuma avikia kuoneka kuvikia yuyu maikonia serikali una kulea kuthenikia mavata mwene ndi undu vailite. Ithe a Kenya tuiwe onomwe kuma 2022 kukovikia muthenya wa monde twaisa kuona uthukumitwe kila tuiwa no ulusani mwingi na uvenani projects kwetha yilonjiwa na tiisiona kundu tukulia Kenya onthe me nthini wa ikonomi kundu na kundu 2027 twethe tioi na tiisa kwa Mutongoi ula utona kuwetekana yuwe na vata wa Kenya kusolucha na kuyumbania kusenzia Utongoi ula wivo kusakuwa nini wa mwaka wa ngilili miongweli na Mwanza maiwetekana Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka tawewa ilite kumeta na NND na Utongoi utailite. Kenyans mena thina mwingi muno nundu akuma juju na kuendea na mbele sina mathina nundu akuma ila twakwatie Utongoi yote naguo Utongoi ndo atambua mwananchi wa kawaida wa Kenya nundu Utongoi ula wivo wine na with humility ukweli wa mambo kana utheu mateta mataeto Utongoi wo utheune huni aja ithin tukwenda Mutongoi musyo na ticio kaimwe titikilane kana tamba ya Kenya tukwenda Mutongoi musyo wita Kalonzo wa Musyoka mutumia okite ngai na ni mundu wenda asielelo sia ugo kondu wa youth kutetheka na kukwata mawea Stephen Kalonzo Musyoka no wotona kondu wa mama kwetha maitetheka na kutungi wa miradi ila serikali wewe na kinangi yendita alinda mama na sindu ila ingi Kalonzo Musyoka no tona mbeza cha se jati niyo sele yawa na ninoneka serikali ni ile ina ingi na ikuo Kalonzo Musyoka ni wende na kuashua pana kukethea wabo tuonete services bingi ila serikali tha itona onengane kwa mwene nthi ende bindane thi twije yuko tweke na impya ila nthi maende na uthurumika na maundu ala serikali thika uritha ti kuona mathikika kondu wa mwene nthi kutetheka no tugelanile tuza kuwe Kalonzo nikenda nthi matetheke ingine makuwetekana yuve na vata wa ambaye ya mukamba kunena na wasia umwe hakuile ndongo isia ukamba kuunga maitino wa Kalonzo na ulama kumwetekana mena mwikio munene nake wa kumeovo siandhi ya Kenya ndo kulia mbai ito ya kamba dhaibatonyaga Kitui Makueni na Masako indongoi lasio kamba kaundizu chi itatu patonyaka makomane ni kana mamandenzia undu akamba matonyo kwatano nundu no munde po matetha mezu ndu maendete na woni wakwa ni ngulia Atongoi mama Kueni mama Saku na Maketui mamande na maikoma na party leader moke makoma nyimbai ni kana wize kwithia tuko bikama 2027 akamba muika ulawa akamba ni moza kura na moza ipande Mateo pingana na titikela nantini na wasioma nundu tambai tukwenda kewia lake ilivotea vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose ndukathiva saa ni tusiokithietie twende na kumanithia
maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonde ona kuo wende no thambia baikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nuta umeona tabateke esilia lile mwaleane mawakama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe watu awane via tausi wana hithi bandu batekindwe mama uswera pesa bajewina kapointi dikana nake kamundie kaela no kamundie kale kombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwauo ni kuendeea kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa utivuo thimbo kowi ninyoni nikomie kowi asimagwa nitio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambi ya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. No withukiisya Mutongoi FM wivala ui kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke. Mutongoi FM ngwataneo ya Mukamba. Nina odho chaingi kapina nika mbi ya Kenya yete liokuwa taanza manzao uya unyuvani na mevaka IEBC ulaona minister muviani wa uiti na wima wa mwenendi kauntini ya Masaku Dr. Daniel Yombia niwenda mwika meyumbanye kwa saivande na kuyandike thiata kuni makura nika na kusakuwa Tongoi alame kwenda mwakane wangilili miongoli na mwanza Yombia yasiaka na mwika wa Gen Z wina yanya inene mdhini wa Tongoi wa va Kenya na nonginya amwika ameyumilie maundoni onde ainene ya kiloni bunge cha Kadhiane Ngoleni mitabone cha dhini kimwe cha madhiko nuakuli atongo yela mevilane kutumia ivinda yonesa nikana meviwe na ukumbo wa kukitia na kululumilia ivila sio boni motesia na livotino. Vya Kenya ende na yumbanisia kana kwetela nza manzao ya usukwana mvaka IBC Daniel Yombia utakana mwika mena kienda kinene ende nuwa mundu mauteti na Utongoi wa ndino ya Kenya na vewa iluma ende na yumbanya na kuosa ivandi nukana meteleza kusoya kuyandikithia takuni makura dhino uza kwani ula weteletuwa mwaka wangili na miongoli na mwonza. Wakati huu vijana wale tunawaita Gen Z kumekucha. Kumefanya nini? Nimesema kumekucha. Vijana tafadhali, naona IEBC inakaribia kumalizwa kufanyiwa final appointments. Wamemaliza interviews. Wakianza registration ya voters. Kama Gen Z mnataka kuchukua nafasi yenu kwa uongozi wa nchi, kwa uongozi ya county, kwa uongozi ya ward, chukua kura. Wengi umbiani wamenda tongu ya nyuve maende na utumia vindeo inesa ila meivilani na kuthukuma maundu kiwathuka nyuwita kana makethu wamena maundu mautavya mwenendi edhu makoka iti vila ingi ndi noso kwa nyula weteletwe. Na ninasema ya kwamba 2027 viti vyote wale wamechaguliwa na wapatia notisi wao wafanye kazi, kwa sababu zikitangazwa wazi kuanzia ile ya raisi kwenda ya governor kwenda ya senator kwenda ya MCA kwenda ya mjumbe zote zitakuwa wazi.
Onthini uneni wake imenda muika kwenda na usuvia si kwithwo ingi metheo na mathina evindayo ya ukuu kana ila mena miaka mingi. Nataka kutoa wito kwa wote ambao wamezaliwa. Kama wewe umezaliwa, wewe ni mwana. Kama wewe ni mwana umeolewa kwa familia, tunza mzazi wako. Tunza mzazi wako. Tumeona matatizo, wazee akina mama ambao hawajavaa viatu, hawajavaa suti, lakini wakati ambapo wamekufa, huo ndio wakati unaanza kumpeleka kupima, hata unatumia tape, hata ujui namba yake ya kiatu. Kaundini ya Masaku, Kathiani Nyanitoboni, Mutesia. MCA wa wodi ya Changwithia West pamwe na mwanini wa speaker mbungeni ya Kitui Christopher Nzilu mengo tena na mwini wa mbathi cia kutaianga Stella Mengele ni mathingirila vata wa wei musio wa ciana maiwetani wa mwambililio wa gukitana na kunyamagwa kwa kimevai vanthi ya Kenya mainini ya chathini kila kietete pamwe ya mwaitu manyiva mana 3 maithiane wodi ya Changwithia West kila kialanitwe ni Stella Mengele Foundation engwatanio na Gifts Connect. Onesmus Chalo ni mwandiki wa mavuku makauntini ya Kitui. Amwaitumbe wa manata na alamena siana sio kuwethewa miaka 3 kuma wodini ya Changwithia Utheloni wa Sua Kitui cha Katini mahakwata mavundisho memwanya kukonya wei wa siana kuma sievu kufikia miaka 5 kuampata mavundisho lama atongoni mwini wa madhisia kumukumi na kumutayanga Stella Mengele kwisile kundi yake Stella Mengele Foundation wamanela ya Gifts Connect chathi kila chato ofisini wa kipo location ini yebiyani amtemanisia ando yolowa wei muse nitwamani wo mundi yolowa undu musingi ne wewe maana nikenda ulumu wa nomba woneke netha musingi wa maisha wa mamundu ni miaka 3 yake ya mwambio basi nitailete utuula wendo wito na vina wito na akili sito na wea wito muno weini wa ciana ile itanamba wicha miaka 3 ne 5 nitwanena na twabundiania maundu makwika taka tungamye misi yito nikenda ciana cito cia ile kiakili nitwamana nitwailete kuendeya na kwini ciana nundu wathi ni usanza mukasia kiliko na witeve cia kana oneleke lika sukulu kulilikana asiendo aina na ndiki mama voice na wachatheke Stella Mengele no aweta kana kilero kinene cha mafundi sana kwekithia asini mosa kianda kinene waini wasi na sio kuma sieni no kana siane na kwethia na misingi myailu pamona metua ya kwaila weta musingi wa mwana wele kwilelwa emuni no kana kulunga metua yake ya uni usio asikwe yange wana kwa asiana kiteve ya akili ya kana kuvinguka na mekira ya akili kusanza muka kaketha na imagination nene na kaketha katona kuota ndoto nene cia kwika maundu manene kaneneba neta bundi wa yolo akisomo na undu musiwa ile inda na interest kila muthenya kana kasio ka skulu kandi kana asali mpaka ila kakamina musiwa ukasiasia mabuku makana nikenda kana kama nekisomo na kuta musiwa na interest nacho keko kae withie ya waguno gukea muko skulu na ndo siasia kana ona homework nindi tela weta sieko cia kakubu na kuwa na ila sithetwa sieko so vanthi ya Kenya na undu tona kusianiwa na wo kwisila kwilela musingi na mitua myailu ya mwana ila he munini kilango enda kutabia ciana cito ila nini kwiana cia 8 ketha wathi skulu kusoma mwalilika no kambondo kumite amba kusoma iki akisoma mbe wiki ngai mbe no yeki ya kulilikana kwekanesa kwenu mbe mundu yeyote ukuka unless a promote agenda ya kisomo chaku ethani wendo ona wena miaka 40 na 50 no wenda wa no tiona andu metwa wamena miaka 50 ti emergency before wetulele pio kwa mundu no imwike ya na maisha maku ambaye tha wikite kindu kitawa due diligence MC award ya Changwithia Utheloni wa Sua na inge munini wa speaker bungeni ya kaunti ya Kitui Christopher Nzilu nziokana leo kitendini wa chathiki na kinwa wetakana ni utano amweto taya kukwata mabundi tayo lwa mikale na mituo iwetaki na kiotethesa banene kwa langa kawa kimesi so media wa ciana kile tukithia akili nesa na ndo akili ya kana in develop yake kanini na mabata maundu mengi twane na sindu sina vina imendi aziwa gumana ciawa for example nitwatagwa wathi ni musio ni ya memory ya kana bana nzio twikaitie kila bandu Kitui county ndo nisieta ni create ya imagination katika akili ya kana na sieteza kuform akili zetu ina tano muno na tukibocha maendeleo ya wakwa ni simbo
ni kuthocha kindu chonse kitonotwa andu makwa na mbe na nye mwene ni wakili ni sundu musio na ni sundu mubu. Boniface Mutia Moli ni umwe atongo kuma wadini ya changu thiloni wa sua na akethithia enendi vale mbetani okamba kwithana mitwe ya kukilia alangi kwisila maundu ni kivapukanywa alame na uniko thini wa mikalile yo iweta kana oni eusio ngwatano yekundia Stella Mengele Foundation ila Gives Connect kukwatana ano kana kukavamwe na kwanenge amwetu mavundi siolua mituo na wei museo. Ukamba ni mundu wa kukwata mundu wa kiliongi ndevo tunene ya siasa tukanena zindu itaka nela ngoni kindu ki kichaka nenethi changu ithia west kindu ki kiaoneka naswa ne kindu ki no tucheta monzi na I think at the background you can see how mamas are happy and they are feeling good nondwa kindu kiki ono mama amwita na mavikana kutetheka na mavundi sio ayele sio tanu wake kana tweleta kwanzionena na koge ebune twikakwata nitwamana kana ge ebune la twamena mundu nako kana kethe akamumena na nitwamana kana sia twasioka misi etha maundu azu twineka nitweleta thiumeka na kwatia muno etha ciana zitu cio soma cia high school tukuka twisisa mabuku macio kila cisomie twisisa kaci na omwaka na tuinenge mwana tusomie kilisome ndili vote ablingo mo Mutongo TV kumethiani nito Onesmus Chalo. Munini wa President Kithure Kindiki asiakana iti vinda ya uteti ni vinda ya kuthukuma na kumantha nzia cia kuthesia ngalama ya mikalile aikulia nendi mekaitikile kwa nangiwe vinda ni ateti mawikunia maleve. Haini ni akaunti ni ya Kirinyaga ni wasiakana serikali ya Kenya Kwanza ni minite kuikithia neyokelia uimi kwa kuikithia soko wa kawa mayani kati wa sindu ingine wa kwatikana aiweta ni maende na kukitana na mamloka ala madikilela maviasala na kusiananga. Sisi watu ya Central, we are business people, we work hard. Sisi kazi yetu ni kutafuta mali na musikubali kupotezewa wakati, kwa sababu wakati wa siasa na kampeni utafika, si ni kweli? Hakuna mtu anaogopa kampeni, hakuna mtu anaogopa siasa, lakini sasa sio wakati wa hiyo mambo. Sasa ni wakati wa kutafuta bei bora ya mazao yetu ya shamba, bei bora ya kahawa, majani chai, kujenga barabara, kujenga masoko. Wakati wa kampeni na siasa ukifika, tutaingia kiwanjani, tutamenyana huko, mwenye kushinda ashinde, mwenye kushindwa angoje siku nyingine. Tuko na program ya kuhakikisha kwamba vijiji ambavyo bado havijapata stima vimepata stima, mahali maji haijafika imepatikana, kwa sababu hiyo ndio kazi ya serikali. Na tumesukumana sana na maneno ya kilimo, kuimarisha bei ya bidhaa ya kilimo. Mnajua sasa kahawa imeanza kulipa vizuri, ilikuwa imeanguka lakini sasa imeanza kulipa vizuri. Ile kahawa ilikuwa inauzwa 50 shillings, 40 shillings, 60 shillings in 2022. Kilo moja sasa tunalipa from 110, 120, 130. Pale Embu wamefikisha mpaka 147, wanaelekea 150. Madhumuni yetu ni kusukuma bei ya kahawa ifike hata shilingi 200 kwa kilo. And it is possible. Kwa hivyo serikali itapeana mbegu maalum, certified seedlings, ya kusaidia mapato ya kahawa iwe mingi zaidi. Voni voto ikiangithilo vilingi wa mauvoni kwende usiaisia mwelu welimbulasa talia Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Hivi wanakiwio cha kwa ila nyeni toa beti wa mwania Sharon Dinda no wandethesia kuonengelea mauvo kwanzia ya Meko Tiwanesa.